افدم و حمود امین و خوش به تماشاوان روزاوا تیوی ام ایرو بخلک کنو جی برنامه رونیار تی سابوارنه بله تماشاوان هجا جبو که ام ایرو تگاه فیرکرون و فیربوینه ده همان دمیره سیستما پرورده لباکور و روشلات سوریه ناس بکن گلو قناغن فیرکرون و فیربوینه لروزاوای کردستان و باکور روشلات سوریه بچه آوایه امیوان پرسان و هن پرسندنه به میوان خویا استودیو کولویره که آمده مامسه سمیر حاج علی هفسروک دسته پرورده و فیرکرن آبا کروشلات سوریه تبخیر هاتی برنامه مامسه سپاس دکن نبخیری ده باشه مامسه ام گله که کیف خوشن کت ایرول ویده که حاضری جبو برنامه ما و هنه که ام تماشاوانی خوار سیستما پرورده و فیرکرن بگیشی بده ناس کردن پرسامه که مامسه ام خوازن جبو تماشاوانی خواه تگاه فیرکرن و فیربوینه بده ناس کردن فیربوین او گاوین دستپیکی ایکو ناسکرنا دردور ناسکرنا جیانه ناسکرنا کفنه شوپین ایدنا واجواکی ده بوی او فیربونا دستپیکی دما مثلا زاروکک فیر دبه چاوش دردورا خو فیر دبه جداییکا خو فیر دبه جباوی خو فیر دبه جمالباتا خو فیر دبه دا آلیه جواککی کو كيفنا شوبيين وينا بيجن او عادات وي تشاو او كسايات دكار يعني فير دبه او قافين دسبيكي ايكو انسان آواد به اما بي سيستم يعني بيكو تسيستمكي يعني داتينا بيشكو ورا آوا كرن او فيربون او قافين دسبيكي انسان و آوا كرني دناوا جواكا خوده وك ما قو مثلا ناوا مالباتا خوده چاوا دکار فیر ببه دناوی جواکی دک چاوا دکار فیر ببه د آلیین بخوا فیر کرن یعنی د چاوا دکار خو فیر بکه بخوا پرورده کرن ناس کرن پیشخستنین آلیین مجیین کسایت چاوا دکار پیش بکه و به وی فیربونا کو نورمال ده به سیستم دمشه مگو وکی کوزارو که کی تهین هدی دما گفری مشید به او جانا شبر خوراد به او رابونا وینا او خفیر کرناوی دسپیکا جیانیه فکراندناوی یکمین دما گوتنه کی یکمین دبیجه بوی هدی او مجیه وینا اسویاوی اکو دا خوازا کو فیربونه ببه جوی دسپیدکه او ام دکارن جیر بیشن فیر بوین خو فیر کرن شخو او هدی پیشی دکوه دما کوت زاروکتی دست پیدکه تج مالبات دست پیدکه تج جواکی دست پیدکه اما دا آستا کی دیجی ایدی دبکو تچاوا کار به خو پرورده بکه تچاوا کار آلیین پرورده کرنی بگره دست بخوا ایرو وکی آلیین لیکولینه نه تشاوا کار بیشن آگاهین هی معلومات ایکو تدخوازه کوم بکه تدوی آلی دخوا فیر دکه تخوا پرورده دکه به سیستم تشاوا دکار خوا پرورده بکه آوا کرنا کسایت خوا تشاوا کار پیش بخه اوانا حمید کهون آلی وی فیر بوینا یعنی او خو فیر کرنه کی گوت دست پی بکه ما گوچی اوایا به سیستمه چما جبر دناوا جواکی ده نورمال دمشه هر کو کارکی تد که هر کو تگاوا کی داویج هر کو تخباته کی دکه هر کو علاقه کی چه دکه اوایا همه جتره وکی بنگه کی تداین کو وکی کسایت کی درکوه اما و کسایت کی بچرنگی درکوه اوایا جیلگوری و خو پرورده کرن لگوری و فیربونا هی تدبین آلیه کی مینا کسایت کی خو پرورده کریه اما کسایت کی دکاره د آلیه بریو برنا جواکه ده د آلیه پیشته برنا جواکه ده د آلیه خورد کرنا کسایت خود دکاره ifade بکه و آلیه کی وی دیجی هیه کو راسته هاتیه فیر کرن یعنی او فیر بوینا پیره یعنی چه بویجی نورمال ده نکاره او کسایت کی خورد و درست و راست تبیجی درکتیه جبر آلیین وی بلکی بیجن نیینی هیا آلیین ارینی هیا او ارینی دکاره وی کسایتی ببه گلک جهن بلند
و gelek zanyar jî wisa derketin mesela ne nav sîstemên perwerdê de hatin perwerdekirin xwe perwerdekirin xwe fêrkirin dikarî bûn êdî bibin ew zanyarên herî mezin mînakên Edison heye mesela û enerjiyê yani tiştên hene ku ew xwe fêrkirin jî dike dibe ku kesayetên zanyar jî derxe dibe ku kesayetên pir li aliyê ku civaka xwe jî ava bikin derxe lê aliyên neyînî jî heye ji ber ku me got mesela neyîniya wê jî ku ew xwe fêrkirin ne ser aliyekî rast û durist be ku bikaribe ji bo wê ferqa fêrbûyîn û fêrkirinê an em bêjin perwerde û xwe perwerdekirinê hinekî cudabûna wê na heye di aliyên xwe perwerdekirinê de êdî dikevin meselên çawa bê sîstem ama tu dikare xwe perwerde bike tu dikare lêkolîn bike tu dikare zanyariyên pêwîst kom bike tu dikare kar bike tu xebat bike tu pêş bixe tu alternatîfên pir cuda cuda jî ji bo civaka xwe peyda bike ji bo vêkê giringîbûyîna wê ne heye lê tu ana bê aliyên yani perwerde yan fêrkirin avaya bi sîstem e yani aliyê wê sîstematîk divê tu bigire dest alav û amûrên wê na tu bigire dest tu bêjî mesela xwendekar mamoste şert û mercê wê şert û mercê wê na herî heye aliyên dibistan aliyên alav û amûrên got ji bo bikaribe pêş bikeve aliyên sîstema ku jê re tê dayîn mesela divên vê qonaxê xelas dike tu derbastê qonaxekî de dibe qonaq tên diyar kirin bi vêna wekî di nava sîstemekî dikare pêş bikeve ji bo vêkê cudabûn heye yani her du alî jî erênî û neyînî wana hene sîstemên perwerdê jî dema ku ne li ser esasekî rast û durist be ku tu zanebûn zanyariyên heyî agahiyên got tu bikaribe em bêjin vê sîstemê pêş bixe wê dîsa jî ne ew astekî baş a ku tu ji bo civakê ava bike derxe holê dîsa jî ew aliyê wê na heye yani mero dikare bêje fêrbûyîn fêrkirin yani hêmanên serekene ku civakê bi pêş dixe civakê zanyar dike aliyên hemî civakê eleqedar dike dikare di nava wê civakê de pêşketinên ê ku pêwîst e ava bike avaya hemî bi vê van têgeha belkî em dibêjin têgehên ama naverokên van têgeha jî dagirtîne esasên wa jî insan e esasê wa ew insan e çawa bi ew kesayet ew insan dikare di nava civaka xwe de û di nava sîstemên ê ku bar dibin li wê civakê an ê ku ji bo wê civakê tên dayîn jî bikaribe kesayetekî bizanist kesayetekî zanyar kesayetekî aktiv kesayetekî ku bikaribe ji bo wê civaka xwe xizmet bike di vî alî de pir giring e ku aliyên fêrbûn û xwe fêrkirinê mero cuda bike min goçî mesele te dî wek gavên destpêkê dibe lê ama gavên hîn mezintir dema bavêjin ew bêtir jî aliyên teknîkî dikeve dê dema tu karibe xwe fêr bike aliyên jiyanî jî dikeve dê dema tu karibe xwe fêr bike û aliyê fêrbûyînê xurt bike evana hemî yani dema ku xwe fêrbûyîn hebe û sîstema fêrkirinê hebe hevdû jî digire her du digihên hevdû evaya bi wê temamkirinê jî em dikarin bêjin kesayetên rast kesayetên durist kesayetên bi zanebûn kesayetên xwedî agahî dikarin hem sîstema yani hem civaka xwe hem jî kesayeta xwe ber bi pêşbirînekê pir mezin bibin başa mamis yani weke dencem mirov digire dest fêrbûyîn tiştekî xwezayî ku nava jiyana mirova de derdikeve û mirov derdora xwe dere û jiyanê hîn dibe lê dema heger mirov bêje fêrkirin eger civakek yan jî ferdekî civakê ji vê mafê xwe bêpar hatûbe hiştin wê çaranûsa wî çi be di jiyanê de yani rastî jî civaka ku bê sîstem be bê perwerde be ew civak pir belav e ew civak nikare xwar komî ser hevdû jî bike
نکاره و ام بیجن هیمانین جواکی اساسی یان ام بیجن چوا تشتی کش جواکی را پیوست ام کارم بینیم مثلا آبوری آوی جواکی وی چوا به پیش خستن دماکو پرورده یکی وی جواکی تنبه آلین جواک بوینه کی سیستم کی کش جواکی روره داین آلین عدالت آلین وکهویه تهمی آلین جواکی بناره کو سیستم کی وی پرورده یا پرورده کی گودنا و وی جواکی تنبه وی او جواک نکاره بخوال سرنگی خو بگره جبر کو تب پرورده نفشان آواده که تجنف شکی در باست به نفشکی تو آنا به دیرو که جی مروج دیرو که تی تجنف شکی در باست به نفشکی حتی روزا ایرو ام دبینن چقاسی پیش کتن جواکا به تایبت جواکی گو ایرو ام بیجن پالا خو بده زانستا جواکی یعنی دایک همی زانستا جبوه که او جواکا کو به پار دمینه بلاو دمینه به پاراستن دمینه به آبوری دمینه ایدی دستلادار یان چه کس بجی دکاره دست خواباوی جوی جواکی اما جواکا کو اساسی وی پرورده به جواکا کو پالا خو بده زانستا جواکی یا کو همی زانستان جید ناو خود دحوینه و چاغه او جواک دکاره ام بیجن کار سرلنگی خوبه دکاره خوب پاریزه دکاره آبوریا خو چکه رولکی پر گرین دلیزه د آواکرنا جواکا خوده و د آواکرنا گردونی بگشتی دی جبر کو انسان او گردونی بچوکه دماغ او انسان دوی جواکه ده رولکی بلیزه او جواک بوین چه ببه او جواکایا بکاره به کسایت نوسا آوا بکه و به پرورده بکاره به جواکا خو آوا بکه تو بخواه گردونی همیجی آوا دکه دورد توان هینه د گردونی ده در باسی وی جواکا خو دکه به هفر او تکلین ها دکارن براستیجی او جواک خوال سرلنگی خو بگره و او جواک و یعنی برخرابونی ونچ و برخرابونی ونچ و هر ببر پیشکتنی هره و هر ببر چاوا آوا کرنه کی لسر وان همان خوی اساسی ایکو جواک لسر آواده به ما گفت مسئله عدالت وکهویه آبوریه پاراستنه اوانا همه و بکاربن او جواکایا خول سرلنگی خو بگره و تو کس نکار یعنی همجی آلین بلکی بهتری خو آلین زمانه چانده دیروکه ام کارن دوید جی بیجن وکی گلی کرد جواکا کی کوراستی جی چقا سهات سریوینا اما آلین خوی ایکو وک زمان چاند دیروکا خو برنده لسر وی کوکا خوما جبو وی که تدبین حتی روژا ای روژی به پیشکتن در باسته به دناوا دیروکی ده چقاسی هاتی سر وی گلی چقاسی هات پرچه کرن چقاسی قتل عام هاتنه سریوی لی ایرو روژی ام دبینن چما جبرگو بکاری بو وک جواک او جواکا هی دکاری بو خو بپاریزه جالی زمان خو چاندا خو دیروکا خو او پاراستنا هی هشتگو ایرو ام بگین وی پی واجوی مامسا شخو من اف یک بگو ترشکی گلکی بالکیشه یعنی تدنا و خافتین خدا گو کو سیستما پروردو فکرینه یعنی چارانو سجواک کی دیار دکه ایدی جان هنه اف ماف جبو همو جواک نه در باس داره یعنی دولت اند سلادار سیستما پروردو فکرینه بگیشش خصت بن دست خدا یعنی وکی کار کی دولت گرتیا دسته دما بخوازه دکان جواک ماف دار بکه دما نه خوازش سینوردار دکه گلو جواک کو هیجی بندا سیستم دولت نه کو او جوان سیستم که پرورده و فکرینه بده آوا کرد و بکار بده دیرو که در رول خوب باش بلیزه یعنی تو دولت نکاره مافی جواکی یه پرورده دست نشان بکه جبر کو پرورده مافی جواکی پرورده انزاروکین جواکی مافی جواکی کوا پرورده بکه نه مافی تو کسی گزاروکین جواکی کی آن توکی بدست دستلادارک و پرورده بکه ام دکارم وینا جدیرو که دوارینن سیستم پرورده به چه رنگی بون چاوا بون حتی روژامه ایرو ده جواک خوزایی ده او جواک بخوا زاروک خوا جوان خوا پرورده دکرن پرورده این یکمین دما دایی که زاروک خوا پرورده دکر دما آلاو و آمورین ایکو حاج یعنی پیوستی وی جواک پیدا دکر
بچاندنیا یکمین به تندرستیا یکمین پیدا کردن درمان وی جواکی اوانه همی پرورده بون جبر کو بخوازای علاقه دار بون جبر کو او جواک تو دستلاداری تی تنبو وکهویک تی هبو پارکرنک تی هبو عدالت کی کو بکار بازارو که خو جوان خو پرورده بکه لگوری جواکا خو لگوری خوازای خو و چاغه تو دستلاداری جی درنت کتولی و چاغه برحکی و برحتیه کی او جواک دهات بریو برن چما نه شر هبو نه کشتن هبو نه برچیبون هبو نه او هبو جبر وکف پارکرنا بوی ام بیجن وی جواکا بچوکی گو جبی پنجی کسی دهات دست نشان کرن به سمبولین کش خورا دیار دکرن یعنی نه توکی کو دستلات بکه نه اولکی به تایبت کو دستلات بکه نه شهرستانیه کی کو هر کسی تیخه ناوا قالب شهرستانیه خوده جبوه که جواکا کی پر حد دهات جیان کرن جواکا کو دایک پرورده کاراوی بو زارو کو جوانی وینا پر حد کاری بون پرورده خوشی ببینن آن جیان خو و بریو برنا جیان خو بکن لی دما کو براستی جی ذهنیت باوک سالاری درکت دما وی ذهنیت باندور کر لسروی جواکی دما نیچیر درکت و چاوا قزنج کرن یعنی دما گوت بی آمه ایدوی چاقی تجواکی بی پار دهیله دما گه اوایا درکت ایوی چاقی جخوا آلیین جواکی بی پارما آلیین دستلاداری هدی پیش کرد یعنی سر حساب جواکی دی پیش کرد راسته آنا چه دولت به یا چه دستلات به سر حساب جواکی دستلاتی دکه نه کسایتک آن وکم بیشن کومک نکاره خو بگره دست الا کو لسر حساب جواکی چه قاسی جواکی دی چوسینه او قاسی دکاره دستلات خو بلند بکه چه قاسی جواکی به مافت به او قاسی دستلات داریا وینا بلند به جبوه که دما کوت در باست به آلیین دستلاداری مینا کن سومر و طبقات هاتن چکرن و چاوا بو مثلا پرورداوانا گل بو کوله آلیین کوله داریه هشتن آلیین کو ده طبقان آویند آلیین خوی لشکری و خرطوین خوی لشکری و آلیه کی جی دجی کو او وکی خدانه و هر تج جمواناته قرالین وانا بونه خدا او دوی آلی ده چته پیک آنین آلیین لشکری جی لسرگل پیکتینن جبوه که وی چاوا او جواکاره به خوا پرورده بکه وی چاوا او جواکاره به خوا بریوه ببه و هر دستلاداری دوام کر هر اف دستلاداری دوام کر دوام پیواجوین هیده حتی کم گهان آلیین اولیش مثلا ده آلیین اولی ده چاوا پرورده ده ها داین جواک به دست گرد نه اولا خو پیک تانی چاوا به وان ریبازا بکاره به اولی پیک بینه د امبیجن وقت تکی هبون زاویه جیر دگوتن دوان آلیا ده چه پرورده بو پرورده گو جواک پیش بخه هبو آن پرورده کی آلیین قالبه کی کوت آلیین اول پرستیه بگیره دوی آلی دجی اف جواک ما دوی قالب اول پرستیه ده نرینه کی اول امبیجن خدا قدره يعني بفيرنجي او جواك دهاتا بريفا بري خصنا نف قالبه كي قالبه كو قدر ما افا واف بجو بيجو وبيسريمه ني سريمه اما ايدي جواكا كيكو بفكره جواكا كيكو تحليل بك جواكا كيكو كار بك جبوغو بكاربه بيجي از ايرو كار بك مازي بخم از كار نكم از ناخم اما از كار بكم نكم قدر منه بلکیز بخون بلکیز نخون بلکیز کار به مالبات خودی بکن بلکی از خودی نکم دوی آلی ده دما گوت جواکا دخه قالب آده ایدی تفکری واجی دگره ام دکارن باشتر آلیین دولت نتو کوب راسمالیت را آلیین دولت نتو یکو هاتن آوا کرن پر یعنی چاوا پرچه کرنه کی به تایبت ام کارن روجلاتا ناوین دما گو ام بگرنج برگو ام دناوا روجلاتا ناوین ده بهتر ام جیان دکن
پرچکرنا و سینوردارین و آواکرنا دولتنا تا بهتر جواک بپارهشت هر اساس د سلاداریا خو هر اساس رنگک یک آل یک نتو یک زمان یعنی یک بوینا جواکی دویده که ده جواک ده که خطریه ده جبر ایرو تو دنیای تاوی بناره جواک هر یک جدا جدای پر رنگه نکو رنگک تنی و دوی یک بوینا یک رنگیه ده و یک نتویه ده جواک ایدی براستیجی خستن بند استلاداری و حاکمیتکی خدا گو که او در کهون پیش خو پاراستنا خو و حکومت یعنی چوا ریوبریا خو کسین در دورا خو پارتیا خو اوانا اساس کردن روجا ایرو ام دبینن اف جواکین روشلاتا ناوین همی بآلیه کی تنه دمشن بقالبه کی جیان دکن یکی کو بخوازه جوی و قالبه جی در که ایدی یا قتل عام چه دبن یا جی تینه گرتن بریبازن جدا جدا دوی اف گل اف جواک بحثا ما في خونك امجي جوان قال ايكو مجيان كردوينات زحمتي كو مكشاندن وكي قال كرد هاتا چار پارچه کرن ده انجام اتفاقيات كو هاتا کرن ده انجام كو وقت جواكا مجي ويچاغي دستکه کی نداوی جواکا خو اما آلیه کی اولی گرد آلیه کی یعنی کوچاوا از بگرم بکی از مافی خو بگرم اما او ماف جی نهاد گرتن جبوه که ام دبن وی دستلاداری و دولت نتوا دمان دولت کو چار پرچه کرن دستلاتک مشاند حطانی کو ایدی بخو یعنی دا خوازه کی کتبه ورا پیشافتن دناوا جواکی واده ریبازن جدا جدا دانه مشاندن جبوکو اف گل و گلن دنجی گلن ارمنن سوریانن شرکسن اوانا همی ده خوستک اوانا ده گو دنگی وادر نکه رنگی وادر نکه نکاربن بحثا خوا و جواکا خوا بکن بحثا خوا و زمان خوا بکن کو مافکی واجی هیا وکی گل بلکی مجلس بگو مثلا گلی گل سر کوکا خواما ای هری کونار گلی کرد ای کو خوا پاراست جبو وی که قریبو ایرو درکه اما کو خوانا پاراستا گل کنتوین هی هاتم پشافتن دناوا وان سیستمین دستلات دارده باشه مام ساز میرا دلویده که بحثانک سیستم پرورده کرد دیرو که دل چشا بالکش دادن و اخافتن نتادم مرو هگر دروجا ایرو ده بده گریدان یعنی از خوازم تایبت و که هفسرو که دست پرورده به تماشاوانی مرا بدی دیار کردن کو ایرو رو تش دوباره دبنه یعنی ریوبری که دم کی سوریه هاتیا را کاندن و دیجی یکسر همه دست بگوهرتن هم متریاران کردن او دناب اخافتن خدا گفتن دستلادار و نتو پرست خوازن تنه رنگ یک رنگی یک زمانی بدن پیش قالوا اف سيستم اكو انا ما في وي هي مثلا فبرك دمكي هاتيه ديرك بيكو البيكاتين باكو روشلات سوريا وغيره بيكو ام بيجن خصوصيات ان تايبت مدين ملتن سوريا بيجشتي دست بگره هما دركتون ماتريال دان افاكره يعني چما هما دست بك هاتن خاصن كو ماتريال ده بدن دست بكره بلکه نه دست بیجی گوت یعنی دست بکیده مثلا پرورده پر گرینگه گوهرتن ذهنیت و او پر گرینگه جبوه که مثلا ایواجی الگوری ذهنیت خواه خواستن دیرک مداخله بکن ها دستلاتک هبو آلین مثلا پرتوکانه تو هبو راکرن دوبه اما دوکی دستلاتکی یان امبیجن ریوبریه کی دمکیه اف دم جبو ریوبرنا کاره جبو کو تحاضریه کو ریوبریه کی درکوه ورکرن اما نمافکو متریالان بگوهره هن ام بیجن خالن کو یان آگاهین ایکو دم متریالا ده ورا راهشتن دمافی اولی ام بیجن ای پیکاته انت تراکه تبکه تشتکی ده
يعني تحمي بشريعتك وقريده ها ام جنة تو پرستكي خلاص بون ام هاتن آلية ايديولوجيكي اول پرستي يعني دفيناده ناي قبول كرن وقال سوري بالتواهيج قبول نكر آلية اندورزياب يعني داخو يعني دان سوريان داخو يعني دان وكي باكورو روجلات سوريا بحمي بكاتي خوشي داخو يعني دان جبركو دما قوت ماتريالان دو جهره كوميتين بسبور دفين دا آليين وان ماتريالا ده ما في حقوق اي حمي كسن اي كو دناوا في جواكي ده جيان دكن هي ديروك هي زماني وا هي چاندا وا هي نابا كوت يك آلي بگره جبو في كي پر نرازي بون دركت آليه كي كوت ما في جنه بلا رسمه كي جن انت ديروك كي وي جنه تراجي ده جپرتوك كي آليين پیکرن هي رسمن يعني دماش تزاروك پرورده دکه تدی دبی تشتی چعف دبینه و گه دبهیزه بهتر پیشکتن چه دبی هما ترادج رسمی کود هندری پرتوکاده آلین توریین زانستی کو پیشکتن امروف به توریین زانستی ای کو پیشکتن آلاف و آمورا به اف دبه کود هر دم تلگوری وان پیشکتنا تدرباسی متریالا بکه نکو تج متریالا درخه يعني دناوا قالبك ايديولوجيك اول برستي ده نابه جبوه كي نهات قبول كرن وني قبول كرن شي يعني ايرو قال سوريا دمكو بشورش رابو نا بشورش كي رابو كو تج نتو برستكي درباس به اول برستيكي جبر جواكا سوريا جي پر رنگه جبوه كي ناي قبول كرن و اف جواك قبول نکه کوزاروکی خواه لسروان اساسا پرورده بکه يعني مروت كان كرد ببيجه ما مسسميرا هوني ري ندن كجارك دنه كس نبين وقدره و بالسيستم خواندن و فيركرنه يا فيجواك بدن اسكاندن ما مس دفرنا دمات بحثا شورشان كر و غهرتنا كر لسوريا جيفون زان حكومتك دريش هبو بريان هاجي يعني ما فين كردان ما فين حمو بيكاتين تنبو يعني لبرامبري وي سيستم كنو هاتا درخصن جبو كام تماشاواني خور بيتر بدراكاندن گلو سيستم پرورده و فيركرن الباكور روشلات سوريا ينگور روجاوا بگشتي كنگي امبيجن هاتا بجيه كرن گاف يعني شخوا وكي قد بيجن ببهارة جلان را وكي سوريا جي كتنابوي بهاري ده أنا ناف ذكر بهارة عربان جي أفجي أو بخوا بهارة جلانة جبر براستي أو سرهلدان جلانة جبر كو جواك تقيرو بيج سوريا جواكشنا عرب جبو في كي سرهلدانة كي جلان بو امدكارن وينا بفي باشتر بينا سابقن دماغو سوريا جي كت ناويده و اف سرهلدان چه بو راسه بلکه او ده سلات خوبوه ده سلاتا خواه گرد لی دیسا گلن هرمي بسرهلداني خرابون نسكنين كودا سلاتا كوانا ديسا بچاوسينه وكي روجاواي كردستاني دست بشورش خواكر برياوي جي يعني ام دكارم بيجن برياوي شورشي جبو آليين زماني كردي بلكي بيكاتين ميدجي ما في واهي او جي زماني خواد باراستن وكي قلين سوريان اللي ام بيتر قارن آلية زماني كردي بقرن او زمان هر باراستي بو لي برنگكي وشارتي بيتري خو دمام دبيجن دروجاواي كردستاني ده او دسلاتايا ندهشت كو ما قلت مثلا دخسكو هر فانجلا بقالي بشافتني دناوا في جواكي دبه ادي دهشت كو تج زماني خفدي بك تشتراني خفدي بك تجلو برغي خفدي بك چوا جبر ري وريبازين وان هبون كوش بو تجوي نتوبوناتي كرد درخه تجوي نتوبوناتي سوريان درخه جبو في كي زحمتيه وينا پر هبون دماكو دسلاتا بعسه او قاسي حاكميه تاوي هبو برنگي وشارتي درس هاتن دايم برنگي وشارتي كونغرس سازيا زمان هاتن دار خستن يعني اكي دو كونغرين يعني كونفرانسين ايكو بگرن دست 1006 لكوباني 1007 الحلبي اوانا قش برنگي وشارتي دهاتن دست نشان كرن جوینه کو چه دبون جبو زمان کردی جبو پیش خستنا زمان کردی جبو بلاف کرنا و دنا و جواکه ده دهاتن چه کرن لی برنگی و شارتی
gelek insana jiyana xwe ji desta gelek insan hatin girtin divê dozê de ji bo vê yekê zehmetiyê wê pir bûn lê bi çîrûska şoreşê de rastî jî şoreşa ziman dest pê kir yani belkî şoreş di dunyayê de şoreşekî leşkerî dest pê dike heta qezanc dike heta paşê ava dike ama wekî şoreşa Rojavayê Kurdistanê ku bi hemî aliyên xwe hem şoreşekî leşkerî bû hem şoreşekî civakî bû yani şoreşekî parastinê hem şoreşekî civakî bû hem aborî bû hem aliyê çandî bû wekî ziman çand dika çawa karibe qezanc bike û tu pêşî bixe yani ev şoreş bi rastî jî saziya zimanê Kurdî rolekî pir giring divê nadlîst saziya zimanê Kurdî gavên xwe yekemîn avê 2011 de bivêna dikarî bû li navçe li gund li bajara ji Efrîn bigire hetanî dêrikê dibistanên biçûk ava bike yani hemen rêdî dibistanên biçûk ji bo fêrbûna zimanê dayîkê vekir zimanê Kurdî belkî mebesta hemî civak were perwerdekirin zarok bûn jin bûn pîr bûn kal bûn yani bi temenê biçûk mezin beşdarî fêrbûna zimanê dayîkê dide yani wekî tiyekî here ser avê ji ber bi rastiyekî ev heye bi sala qedexekirin wekî me got şoreşe hema wekî vejînekî dest pê kir ku çawa bikaribin fêrî zimanê xwe dayîkê bibin lê dema ku hate bi sîstemkirin konferans li bajarê Amûdê hate darxistin bi beşdarbûna gelek mamosteyên me ê ku di van kar û xebatên fêrbûna zimanê dayîkê de bi pisporên ê ku kar û xebatên ziman dikirin bi rengê veşartî êdî îca derketin bi rengekî eşkere û rehet bikarî bûn nîqaşê xwe ji bo zimanê xwe dayîkê bikin hem ji bo hemî pêkhateyên ku di hindirê Rojavayê Kurdistanê de wekî destpêk heta ku ana em gihan Bakur û Rojhilatê Sûriyê dikarî bûn bi rehet vê najî bikin ji bo wê yekê ya gava yekemîn derbasbûna dibistana bû ku fêrkirina zimanê dayîkê wekî bingehdayîn ji bo zarokên me û xwendekara ev gav jî belkî hûn jî tevlî bûn gelek insanê me tevlî bûn gelek insanê me jî civakê tevlî bûn ji bo ku em bikaribin hêdî hêdî bingehê zarokê xwe deynin ev fêrbûn xwe yani belkî wekî aliyên ji Efrîn Kûbanê û Cezîrê hemen bêj di meha 12 de dest pê kir aliyê Cezîrê tevîra yazdê meha 12 yani 2012 em derbasî dibistana bûn wê çaxê fêrbûna zimanê dayîkê wekî ku em di dersan derbas bikin bi saeta yani bi saet bûn yani zehmetiyê wê jî hebûn ji xwe neqebûlkirin hebû ji xwe rêcîmek digot ez heme ama rastî jî ew israr ew yani çawa tekoşîna û berxwedaniya li hemberî sîstemekî ku îro ez heme îro tu nikarim tu nebike bîla zarok derdiket êdî ez dixwazim bi zimanê xwe fêr bibim ji bo wêna ew zehmetî tu carî nebûn asteng ji vê qadê re ji qada perwerdê got bikare bi zimanê dayîkê derbasî dibistana bike yani ev gava yekemîn bi rastî jî bingeh danî min e dema ku tu bixwaze tu sîstema biguhere tu destpêkê bingeh dike yani tu bingehê wê nadatîne dema ev derbas bûn çêbû te bingehek danî ji bo zimanê Kurdî ji bo vê yekê derbasbûna gavên de pir hêsan bûn ji ber ku êlana rêveberiya Xweser 2014 hem Efrîn hem Kûbanê hem Cezîrê wekî Rojavayê Kurdistanê bi êlana wan rêveberiya desteyên perwerdê jî desteyên ê herî bingehîn bûn ew derbasî kar û xebatê xwe bû yekemîn belkî kar û xebat ji bo desteyên perwerdê amadekirina materyala bûn ji ber ku îro te bingeh danî ama tu ji bo sîstemekî ji ber te dî tu çawa tu dûr difikire tu stratîjiyekî datîne ku ne tê ser di hiseyên ziman bimîne êdî tê derbas bi
اف خوندکار اف زاروکی ما دوی فی به زمان خوی دایی که پرورده خوا ببینن گاوا یکمین وکی سازیا منهاجا یعنی شخوا مدگو کومیته یعنی وکی کومیته یکی جحفت کسی هاتا هوا کرن کارو خباتك لآلية عفرين هبو كارو خباتك لآلية كانتونا جزيرة شي هبو هردو آلي جي هفدو دقرتن انتاوي وكي كوميتا جحفت كساها تآوا كرن بلكي بسبوركي كو سازومانيا منهاجا دينه يكب ليه ام بيجن ماموستين بير اي ماتريالين خب بيك كسي كو تسازومانيا منهاجا دينه واساسياتي وينا تدينا پر زحمته ليه بوي زحمت يرجي مدكاري بوجي حفت كسا ببا حفتي وحشتي كس باشي جي انا سازيا منهاجا يا غريداي باكرو روجلاتي سوريا كو بيكاتين كرد عرب سوريان دكارن وان كارو خباتي منهاجا و گوهرتن و گوهرتن و پیشخستن منهاجا چیکن درباس بون ان حاضر کرنا منهاجا هاتا کرن پرتوک هاتن آماده کرن کم زیده یعنی کماسیجی دردکت کماسیین آگاهی دردکت کماسیین دیروکی دردکتن وقت مگو نهیسانه دولتین خوب سالای لسر نگی خوان و به 5 سال بون نکاری بون وین گاوی باویشن اف گاو هات آویتن منهاج هاتن درباس کرن باشا مامسا سميرة از پرسکی تایبش تبکر من گلک پرس کرد دما از تم بالا خو من داته دما کو من بحثا هنگی سیستما پرورده دی دس روجاوی کردستان دکر رغم تا گزور زحمتی پربون لتبروی کی کن و مثلا از ببیج هیجانی که گلک خوش آنی سر زمان گلو چما تشته کی هندما بحثت کن بری زور زحمتی بود 2011 12 لدما تبحثت کتب کیف خوشی قالت که یعنی خوشی خو و دمه چو کو فداکاریک پر هبو یا جی به برانبر هاتا کار کرن حتی نکوی روکنی هانی مروتینا سر زمان راسته یک خون و خیال بو اوایا یکمین یعنی خون و خیال وی جواکا کردی کو ام آنا مثلا 4 پارچه نه هما دو پارچه که هری بچوک ده اف بر خدانی چه ببه و او خون و خیال کو از ایرو فیربونا زمان خواه از فیر ببم زمان خواه از ناس بکم دیروکا خواه تباور بك او كيف خوشي يعني جبر كو تدي مجيان كريه مثلا دماغو ام فير بوم باش زماني كردي تواتها سترانا ناس تكر مثلا اف تشاواتي تي غوتن تواتين وان ستران وان غوتنا وان بيوات كر پر كيف خوش بو جبوه كي هر کس به فداکاری تبلی بو رغم کو زحمتی اوی هبو لی خوش رغم کو زحمت بو ما تو زحمتین اوی کو هیم ندهات برچاوی ما چما هر کس به فداکاری به مقابل تشبهات خواستن نپرورده کرن تنی مگو مثلا شورشکی گهودو دگر تا ایواری پارستنا تاخی خود دگر دستبه جد چود بستانی خو د پشتینی رو جدهات دوان د بستان فیربونا زمان دایی که ای کردی تفری ام بیشن آستای کمین دو یمین سیمین من سر هفته بر یعنی هر کسی حوال و دوستین ما یعنی ما مستین ما هجا ای کوچی دست بکا وی پیواجوی ده حتی روزا ایرو بردوام الناس تکن بیچاره در باس بو دنیا جمدی با سر با سرما با گرم با تو خم تنبو به هاتا خواستن جبوی جواکا خو ام چی بکن منی بکره يعني چوا حمي كار بهفره فدكاريه كي كو حمي اندامن وي سازيه بهفره ذكر رحك هبو هيجي او رح بردوام مع مامسه هيا ليه هنا كي كيم نوكي غافن دسبيكيه جبر براستي دما كو تفدكاريه دك او رح تشي دبه دما كو فداكاري هنا كي كيم دبه رح جي دوري هبو دره مامسه سميرة راستين الصحبات ونقاش بتاع قال لك خوش دم هنيك كرت البرنامج ده بكرت از دخوازم تبحثا كمانسيان كرو هنيك برسكري كرو زور زحمتياك وقادا پرورده ديتي لرغم ويجي شاندن دروتين سيستما پرورده باكور وجلات سورتين دبن قال لك بهذا قال اف سيستم بيشتا خود ده چه حطان كواري حزبنا خو هيا وحمو قال به پابند بيك يعني
بکرد ام خوازم برسواوی بدن یعنی جخوا اف سیستما پرورده لروجاوا باکر و رجلات سوریه جروجه کمین ده پالا خود ده فکر کی دموکراسی اکولوژی آزادیاشن دما کوت اف هرسی همان گهاندن هفدو ادیته ده بجواک جواک راست دما گو جواک کی دموکراسی به جواک کی اکولوژی به جواک کی کو جن ته ده آزاد به و چاغي و او جواک و بکار به مافی خو مافی ولات خو مافی دردور خو حمی بکار به قازنج بکه بکار به پیشکتنا چی بکه جبو وی که اف پرورده بالکیشه اف پرورده جروجین یکمین دم دکارم بیشن جده 2015 یعنی 14 مدرس بکر جده 2015 و حتی روجا ایرو حمی آلین أوروبي بن آلين حتى أي عربيش يعني ولاتين عربا ولاتين أوروبا سرداني باكرو رجلات سوريا روج آوا هردكن هر بالا وادكشين اف سيستم چاوا مشيا ويكي آلية كي ديجي پرخورت هي سيستمكي بشر يعني چاوا مثلا آلية كي شر سرته هي دجمنك هي روجانات توباران دكي روجانات تهديد دكي اما سيستمكي پرورده جي دمشه جبوه كي بالدكشينه ميناك دما تين دبينين مثلا دبستان بفي رنگيه دبستان بري يعني برنگكي كو وكي حبسي دهات دس نشان كرن جزارو كي مره بلكي انا جي حطانا هنا كي وسايه ليه دبلان سازيين باكرو روجلات سوريا دغو هرتنا حميد بستانا برنگكي گزارو كي مره حد پرورده ببينن اما سیستما جرهاتی داین زاروک چاوا پرورده دبه ماموسته چاوا پرورده دبن اف سیستم به چرنگی تمرشاندن دوان قناغی هری زحمت ده مثلا لسوریه پرورده خوشکت نبو اما لباکو رجلات سوریه پرورده برنگه کی دمشقية رغم كشر وإيرش سرها راسته حتى أصلاً درباسبونا زاننجها يعني بلكي ما بحثا بيفاجويا سيستما پروردي باش نكر وما في ما هم نخون جبرق براستيجي مثلا درباسبونا منهاجا آواكرنا پیمانگها آواكرنا أكاديميا آواكرنا زاننگها نتشتكي هندك بوكو دوان روشاده دش سال 2014 مدست بكري حتى إيرو 2024 يعني بلكي ما هنك زور وزحمتي جديدن دا آليين شرده دا آليين داگر كريه ده هنك آليين مشغول ديساجي او زارو كيما او خوندكاري ما ديساجي خوندني خو بردوام كرن اوايا يعني براستيجي تو هيز نكاره هيزكي اگو دكاره هيزا اكو براستيجي انساني باور اراده و پرمزنه برخدانیک هی تکوشینک هی لهمبری حمی سیستمان لهمبری حمی دستلاداران لهمبری حمی داگر کریان دکاره پرورده زاروکی خوشی بده جبرگ مدسپیکی جیگو مافی جواکی پرورده کرنا زاروکی ویه نمافی دستلادارایه باش گلک سپاس مامس سمیر حاج علی هفسروک عدسته پرورده و فیرکن هریم باکور و شلات سوریه گلک سپاس کن دم ما گلک کرچی بو لراسی جی نیخاش ابتر گلک دوله من بو ام هیوید کن دمی پیش گلک جارمی تبکن میوانی خو گلک سپاس سپاس شبو وجیش بو تماشاوانین هیجا گلک سپاس ولی تماشاوان هیجا دویدکی جی ام هیدی دیگین داویا خلاقا خو هر هیویدان کو چید به بلا به ام سیستما پرورده خو خورد بکن و امر ندن تک سیجی کو سیستما پرورده فیرکن نامه دست جمع بستینه جبو جی هیویدارن کو ام دردورا خلاقا خو هر تم سیستما پرورده بهز ببن جبو خلاقا کنو هر شاد و بختوار بد